Oke, jumpa lagi kita peren-peren. Selamat menyaksikan masuri seunang marong ka na penuk nito. Do na pengerti ritio. Oke. Setelah komunita sahelion bubuk calik. Bubuk dewan. Menuju waktu kuliah do Pak. Semester welu. Yama mersai na tue-tue. Kadang mersai toho-toho dah. On ecek-ecek dong. Mersai mana tue-tue kan. Jadi mersai jetung. Mersai jetung alu jabi hai mabunat tong. Tuduk terkandungan, tuduk terspesial gigi, tuduk ter paru-paru. Tang na melum. Susah hidu jetungon HP na roa kan. Tang na melum. Jadi ngalu jabi hai tong ulak balik mapemerubet. Bakatu lerang hai binu bekan. Dok tu homa dok tu diskotik ngabi dang melu. Jadi atik narung hangalan itu tu norak huwa mati suku mati kini. Aduh permintaan mulai tu terakhir. Semelum saya mau nanti buha arung hangalan ngamu ikum. Jadi ruku mati kini. Ayo amang. Aku mau buat dewa mujuh hoselion nambah. Besok orang bakat tu dewa kan. Ama belbina tu narwa. Mulai waktu nong dewa namang. Yakin dah ko melum do sahipon. Ali ko mo nang dora mulat teh do mulut teh lu hola iru parmatik inang semat to. Dengan berhati rabani ulu am kan membuat dewa ni ba. Apa sementara dakka dewa cita-cita. Mulai senduji mulai tageleng si baso do cita-citaku si baso. Itu amur si baso mamartus. Ya itu cita-citaku mamartus. Karena ya aku bereng do aku mamartus teh urut to. Minang banyak tuh ke martus ke bawah. Jadi holoi mati kini na tu ko membuat caleg kau. Jadi dikini mencalik ko mau memang sian partai jendela kaca. Lapatan ni partai jendela kaca mulo monang itu tutup kaca terbiasa ri. Soalnya ciri khasnya ka sudi. Itu termasuk mulo dewa langsung ni tutup kaca lah. Utung merang dewa na. Jadi orang mah minimal kini 5.000 suara asa duduk di bangku di kursi panas. Jadi sudah batong calon ni mabain hana kan visi misi na masih ban hatan lebih matong orang mana madok ya pilih tamu mau amang inang mulu nang bumen lu tapain dalam aspal betul suri saat tujuh satu purwamu saat tuh haumamu lebih tinggi haumamu ni tak aspal beton masa nong orang belum asa sejahtera mo ina. Ada mo sere nai. Mau nang mamang inang posumaro hamu. Ari lugun nong bu matapan gabi arsinen ina. Bel bitu tu ari lugu gabi arsinen nake. Arong dang du mo yung ngayong bahasa. Lomo neka cale kimat to. Jatuh dang ketinggal zaman now. Turut mati kini tong menghari menarik perhatian rakyat ikan. Itu amang inang. Mulu nang ngau pilih tamu mau mulu nang ngau. Bumen nong tabahin cicak gabi horomo ni kumato. Imato visi misi. Jadi ni ala ni visi misi kon. Terus gudang mau masak kuda. Tersongkok motong ngau kan. Jadi kini tong gua cicak di jebu ni rakyat ikan minimal sak sonari kan. Kadung biru cicak terai jebu minimal 5 biji saja bukan 2 cita. Jadi Roma sudi ke rakyat tuh udah hata metong sienu 5 kepala 5 cicak air tuh si burger itu cicak satu mati kini 1.000 suara naro otu ini cicak kok itu lihat rakyat itu kan. Awalnya 5 cicak ije buning, 10 juta saya dah horo bonong kan, 50 ratus juta cicak. Mana? Jadi Roma tu sudah mason, do masani alok kon, Roma tu tu. Jadi pemilihan mah, kalau saya pemilihan memang termonang betul, monang.
ulang telat ba ni tutui pe nga masa jitung itor sehat seketika bah toro permintaan itu tuh norakku jirung mo na ngau tor masudi rakyat tong minum tutu kan sesuai perjeteta ketu birong galot bah ben udah bah ni cica ko ngengen sepe lu jahai mengurus-urus di jauh nami sepe hubanun inganan ni jauh nun mana mamane cica kon ba ma coba gebi horob sero saya bilang jadi barang orang belang bijeu jalan metong kan terwa metong sidilekku ana semungkin cicak gebi horob tarik ke metong cicak munon itu dang memenuhi syarat nih ay solo makidup buhina pi merah-merah nih sering dero minum alkohol cicak munon nih daging tapi krusian mama sikit bikarang malam sering do boro-boro dang boy son dang memenuhi syarat nih ku ido hati amang ido buat majo na di mana ini orang sana dia musik kan on boy don gabi horob cuman harus syaratna kalau lu hamu menong manuk na merah si 2 ulu manuk na merah si 2 ulu doh biang si 3 lupat na kuning kilebu dikoto bama peraturan na so masuk akal na to ko ba men kilebu ikan ini senang itu untuk tiba mudah malah ko sudah to to memang karena masih gejang du dilekku arang 2 meter ini menjadi moho pari keluar du dilekkon terhuli tematu dagi kon mai biar apa langgar motor menjabat mau selama 2 tahun di dewan tarong hamang mang ni pak sene tutui di bekan tarong tung itu ayo tu dia oke lagi marhu so hubo tu di kantor jalan namurum datong jadi sering hona te gorau di kantor ya namurum suatu saat pas masuk di pasar rapat kami kan namurum mau murum rapat time mulai jam siapa lagi lalu di murum mau bisa tanggal jam siapa malam tinggal lu doang gimana kasih arang tuh hobi dewa non raku arang tuh hobi udah gereja raku Holan sugu nih mulai sugu nih rang masuk biar tukat terbetok enggak malas biar seorang untuk kutuk kini bapak mah di pasar itu ikan orang betul jadi kalau sebulan orang masuk kantor atur dipecah metong secara tidak teratur alas betul raku dah asal manung melum sak ini tutuin raku alih kalau dipecah tahu sih terus mesin itu tuh itu terus bah nggak bu tapi badiawan nong terus orang untuk kutuk raku alih dok masih teh terus menetutui salah masih raku itu jadi dong pecah teror pihak karak itu menuntut cecako gebi horobo baru namang dewan cecako ngelu jahai mengurusun ini ana lo aku daro enak kok bayi bepengnya pecah sedewan sedih bilang kutuk sini kematong emosi mau kan emosi mau tuh boleh saya yang tuntut betul jadi dong pecah tasat dewan biralih mau si tu si baso on imah perkuat basi rohana sak sonari nih bah anggo tulu seminggu sama ro arung do pasek tulu seminggu ama martus jahamu pe ati baning lomo rohmu mamartus ram tu je alenong buana matamu iro patangan nih hai upui dang bui do amat tanah dang bui do keluarga na marang do sudi ko salah ni nateiro ipirang di kamar do partus sih ido jauh dang bui butuh kun kabutom munam khusus bewer mabigyo ido jadi dong sak sonari memang ba asiru hana bet dikidewa nau udah ku maju arung gajikku dewan ali sonari ba mamartu sau katong arung gajikku jadi song ni ma abi kerejo muna ba di partuhutum ma haru di partulutum ma di partuhutud do na biting di hapor saya ma kerejo nih hidup mana ngapi asal mahal oke mak sampai bertemu kembali di hari siang yang akan ke depan datang horas kayak itu birang kalot